L-eks plejer ta' Manchester United u Juventus Patrice Evra faħħar lil Malta għas-sbuħija tagħha fl-ewwel żjara tiegħu f'pajjiżna, hawnhekk huwa semma fost oħrajn il-merbħa li ngħata mill-Maltin. Evra li fil-maġġoranza l-karriera tiegħu lab mat-tim Ingliż ta' Manchester United għal dan meta kien preżenti waqt konferenza fil-Mediterrane Film Festival li saret fil-Palazz tal-Granmastru fil-Belt Valletta. It's my first time ever in Malta and I already love it. As soon as I get out of the plane, the welcome, the people, and I always say I judge a city by their people. Evra irrakkonta kif hu ġie minn familja kbira u fqira u kif irnexxielu jikseb suċċess kemm fil-karriera tal-futbol u anke wara fuq il-medja soċjali b'miljun ta' segwaċi isegwuh. Hawnhekk huwa għadda messaġġ li din l-istorja ta' suċċess ġiet hekk kif hu foka fuq il-preżent. I think my best quality is I live the present. You know, I never think about the past because you can live with regret. I never think about the future because you can live with anxiety and stress. The present. Right now I am here with you, having a conversation in front of all those beautiful people. So that's, I will say, my best gift, to always focus on the present. Huwa semma kif waqt sessjoni ta' taħriġ ma' tfal ta' Manchester United huwa għadda il-messaġġ biex kulħadd ikun rispettat bl-istess mod. I just say to the kids, you know, when you come in this building and you got your clothes, say thank you, because some kids, they don't even have clothes. When the chef serve you the food, say thank you, because some kids are starving. And I say the same way you respect the manager, your teammate, the owner, that's the same way you have to respect the person cleaning the toilet or open you the door. F'din iż-żjara f'Malta, Patrice Evra iltaqa' mal-President ta' Malta fil-Palazz ta' Sant'Anton. F'din iż-żjara huwa ppreżenta żewġ flokkijiet iffirmati ta' Manchester United għall-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund.